Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana Pauluan. Di pan nakabalin ni Ama Bubod. Tampok itangal daw iti pan nakigasangga sa timortal a hero dito'y drama ana Pauluan. Alipugpog! Agatan dito'y balay sa kulas. Ay, unak lano saan ta na makasubli pa dito'y. Iti kaano man apong, dinto agbaligi ti dakes. Ay, gusto ka po. Amok anabannog ka apong, iso nga aginanakan. Ipapas mo ti aginana ita. Gaputag parparik na kanyak. Adag pang taapa ka ipasungal ngalan ta. Nakasagana ak itihan nyaman nga oras. Apo! Maturog ta, honey. Nalaos, ti bannog ko. Dispensarem. Jaklat ta malapdan ti agdursok. No kastoy ngagdan nata. Kat makitak ti makaalino adayag mo. Saan ka matakagura? Ay ayatak amaingal. Naisang sangayan ti ayan ayat ta. Moderno ita ti panawan. Ngam saan taan na iluyo sa simurot. Nagtali na iti ayan ayat ta. Apagtamdan dagiti tumaod to apulita. Pwede na dahita. Maturog akon. Sige. Iturog mon kabayatan ti panagpungan mo iti takyag ko. Saan ka apanawan? Aginggat mairidap ka. Kuma. Aganad ka iti panagdalyasat mo. Urayak ti panagsublim. Kalpasan ti naunday a panawen a panagserbim iti nasingpat nga amom. Idaw-dawat kumat tinatalgad a kasasad mo. Awan to kumat ti makapanunot amang gundaway iti panagmaymaysam dito'y nadaag a pagtaengan ta. Awan to ti makapanunot iti dakas kanya. Gapot ta intultuloy ko ti kinaimbag dagiti nagawan at adakkel ko. Ado ti tao a natulungan da. Kat itultuloy kumat itaday dyan nga aramid da. Iso adi ka matanagan, ay ayatak amaingal. Kukuha kong tigundaway. Nagbangunom. Sino ka? Siya tinabayagan, nagkartamkan ka. Demonyo! Arayatin dag! Arayatin dag! Iwang na ita, babae! Nagturod ka na makibiyang si kaakong laki. Tulungan dag! Panahon na ita, babae! Hindi mo kaya't di masaktan, lalaki! Pagbabawyam ti panakibiyang mo. Oops! Nalisyam ti birtod ti pugaw ko. Minsan ka asardungan. Ha? Kulas, apo! Apong bubod. Ay, Kasla mauyos ti pigsak. Kasla masulsul uiti angis ko. anya, ay, apay ngay. Ay, di ka ngamin agnga nga Kaamam dahi ta bibig mo. Awan pigsak apong. Awan pwersak nga agkaam. Agsagana ka. Addapan nakabalin mo. Apong bubod. Aramatem dayjay. No adda ka busor. Nangruna. No. Awan akon. Ay, anyat ibagbagamon. Ha? Ay, kulas! Kulas! Ay, apay ngay. Ha? Ay, kung namatlan na laylayan anatang ni Kulas. Nagkidam. At kasla na kairot ti turog na. Ay,
kuan. May Boston ti. Angas ko iti kapupuyot. Angam, saan matlata makariing Nicolas? Opo! Hadda tao. Umayak man! Tulungan ka! Agpapaarayat na babae. Ay, umayan! Ay, ayan nga dyan, papaarayat. Ay, ayan mon! Ayan mon nga tok-tok-tok itay! Ay, di ka aglamang Saan ka dangran? Tulungan ka! Ay, naglokon. Awan matan. Sino nga taday jay? Ay, ay, delikado. Handa na ang let. Salbag. Kasla. Ay, anyamatan. Kasla nagdangro akalding ti maangot ko. Ay, hadalakit di karkar na ditoy. Ay, di ti pagtataw dan ti puloy ti hangin. Masarap ko. Di ti pagtataw dan ti nadangro. Nasaya at naisangpat mo dito'y balay taday ta babae dugong. Talaga nga isang pet ko, apaman amay kanak iti gundaway. Kaya't pudno, may kanak iti gundaway anang isang pet kan kwano. Ngamaikan ka nga tangarod iti gundaway amang ikot kan kwa. Apay kit din asaan. Sige, ikan kay ti gundaway itatawan pa'y tipuot na. Ikutamon tapno sa anton akayat ni maingal. Talaga kasta ti aramidet. Isungay kay Jayan, bugnay. Di nakbantayan. Pagan ano kamot abantayan. Anya ti amok no umapal ka. Pudno nga umapala. Ha? Gaputa saan ko anasurutan ni maingal. Marmara po kaumat ngamin day jay. Mapanmanggad iti balasiw tao. Kasanupay ngamin amasurutam ti bayod na. No nagluganan iti agtayab apagluganan. Salbag ti kastoy abiyag tayo. Kastoy ti biyag tayo akapre. Wano pugot ako na nagiti tattao. Ngam adan tomat gundaway ko dugong. Numatsyempwak to ni maingal inton sumangpat. Ipakat kon tomatan ti power ko. Kitaak no di matalimu daw akas kini amihan. Ne, talaga na ulaw iti power mo dugong. Imasan na ti maturog. Gundawayamon, tasan ang makapagkadkad iti aramidam. Saan ko nga ikutan, kabayatan ti pan naturog na. Ti kayat ko, mamiranan to ti rupak. Tapno mapagdilig na ti rupami, kani maingat. Agsanoong kanto dugong. Di ko nam natataer kangam ni maingal. Agpakamatay kalaangan Tumpuak kan ijirang tis. Tapno maungkal kan. Di ka man kumansyaw bugnay. Di nak uyawan. Taad-adda asikati uuyawan. Apay akasta ti ko nam dugong. Nagpugot ka. Nagalasta buok mo. Nagatitidog dagiti nagkukutong asakam. Nuag tugaw kamat. Kat ipilkom dagiti sakam iti sangom. Uray lamatak kaban dagiti tumang mo dayta matidog aropam. Iso adi nakuy-uyawan. Uray kimuribot ti pamagi.
Tanapintas ti panagdiso ti kimampuso arubak. Adala man ti rabi eh. At dito'y tinagsardangak. Ay, patsyak nga adda dito'y asidat ti aking paiod iti sinursorot ko. Oray lamaang sanak amang sasaep itay. Imbag, tadamet la pakasiripa kon iti gondaway ngagbalege. Ay, dayjay lakid diti sinasaep ko. Ti aking gapwanan, iti panakatalimo daw Nicolas. Sino ka? Nga ang dod. Ha? Ada nagsaw di talingad, ti dakkel apoon ti santol. Ay, sino ka nagsaw di ta? Kapada ka kadi alakay. Sana kapandag akasken ka. Ha? Nukasta? Natayag ka? Wan. Gumdi ka kundi saudita akas lakit din nasinged ta nga agayam. Ne! Di na kayat agayem aya? Naimbaga ka tao? Saan anaimbag a tao ti kayat ko agayam? Ha? Nasino nga taday ta? Ay, ila atat ti mapan itiling at ti santol nga yan na. Wah! Ah! Ay! Napintas ngamin daytoy a babae. Iso ti kinayat ni Maingal. Gaputag kabagay da. Ngam oray kim muributak. Napintasak mat. Kan sigurado ang nalalaingak nga agayat. Ngam iti daytoy a babae. No binilangan iti mapataod apuli ti pagsasaritan. Masigurado nga adun to ti mapataod ko apuli ngam iti daytoy a babae. Agkarawan, agkutin, ay makaringan, ayabak ni Dugong. Stone pandag akalbo alakay. He! Di mon ibadag di tangad ko. Gapota na ginlalaing ka. Ipakitakan ka anang nang ka. Ketsak tipod no analaing. At dapay nga ron mabalinam ita. Ket nakapaklab ka ni ti daga. Ket badbadakan kan. Pagdataon ng kit na. Di mo maroon ipadagsan. Iti gusto na itadapan mo iti taltal ko. Matayakon. Ikarim ngagsaw kay tagpaiso. Kapota dadamagak. Uwan mat. Ayan di babae anang ngag ko. Anak parayat. Awan nakita. Ada. Kanya ngay. Kat ibabawi mo't lagayam. Kinunam ngawan itay. Itatay padagsen ko. Tidapan ko iti tel mo. Ibaghamon nga da. Loko ka apugot Sa nakapugot. Ay sumardeng kan. Song batam ti salotsod ko. Uray jak nakita. Amok asika tinang italaw. Iti day ja babae. Ibagam tinang ipanam kan ko ana. Jak amo. Neta. Kayat mo taday taolom ti baddakak. Tapno maungkol kan. Ay, saan? Nahabaka kon. Isuabay anak kon. Ikarig. Pumanaw akon dito'y ayan nyo. Akit ikarig.
Palumusa kunday jay ababae nga ibagbaga. Kala, tumakder ka. Kat magna ka, nasurutan ka. Ha, iturong nak, iti ayan dyan talaw mo. Babae. Ala, magna ka. Di kag tignay iti dakas. Gaputan nakadepelan ti tirad tilandok. Apag todok iti maitono adalag. Wan. Aray ako, no! Hay! Uray, enak! Iti salbag apugot. Di ko nanak, jak masurutan. Ha! Napigsa ti saap ko! Kanyak na pasamak kanyak. Nakaturog ha? Saan amabalin na ito'y? Apay nga nakaturog ak. Kat no sa anak amat maturog. Apong bubod? Awan ni apong bubod. Malagip ko ni apong bubod. Iso ti binilin ko amang isandi kanyak. No dagkasapulan iti tulong ket awanak. Apong! Apong bubod! Ayan mo! Salbag, ada masarap ko anang dod. Ngyak masarakan no sa dino ti ayan na ditoy. Saan samot ngamin amas nup ti turong ti angin. Ha? Ada naggaraw. Ita kapuskulan ti bulong dita. Si imot nga umunasak bay atok maak. Nutay ang dod apugot a kinamat ko. Ti si muksok a naglemang dita. Ha! Todas na asumabang. Isumot ti. Apong! Ha? Sa dino ti ayan mo? Nicolas Dayjay. Apay akas lagtaod iti unag ti dagat iti imat na. Agtagari ka apong. Umayak di ta ayan mo. Iadak iti kabakiran. Inamat ko tayo ng dudadak kalapugot. Adak, ito. Siya, di ba ang angot mo? Ay. Ako naktumat. Ada naglamang dita. Pakitakon ka. Apong lakay. Apandok. Kalbok. Sikati na ang dod. Siya, kas makitam. Nadulpat tangiti lutot ko. Kas lang nakuturan na kanayan. Itsura. Nakaiparswak. Na ito yan. Akin ang dod ko. Ay, sana sikati sapsapulak. Nagdakasan ti payod mo. Ay! Linak maisin mo basta. Takno, isorok ni ayan jay pugot masapsapalam. Anya! Ay, sige. Nabanglokan. Ibagam nga roden ti ayan jay pugot. Nagbanglokan siya kok. Apong! Ha? Adda akon! Ulas! Dito'y apong! Dito'y ti dalan nga agturong iti ayan ti sapsapulem. Surutan nak! Salbag kayo! Apay pinungudag! Anay! Tatirumbang ka. Uray si kamat babae. Anay! Di ka kasla kalaingan. Gaputag pada kayo anapungo di ta kagargarit mo. Rok at andak ditoy. Naskem na maidatag kayo kadag iti otoridad. Tay soda ti makamu kada kaya. Husto ni apong bubod! Apong! Naduktalamon? Noan niya ti addaken ka apan nakabalin? Ha? Anya? Ay, wan. Anya apan nakabalin ti adda kanya kitayan? Di mo pa'y lagayam na diskubre, apong? No di mo pa'y na diskubre.
Ikang kanto pa iti sa bali agundaway, tapno madiskubrimon. Ala? Magna kayon, da kayong hangdod. Ipanda kayon iti ayandag iti otoridad. Taisudan ti makamu kada kayo. Asan? Kado sa handak dito yan. Apay ngagsangit ka. Nagalastay suram dugong. Ay sus, oray agilos-ilos kang agpagpakasay. Saan da ka nakasyan? So amagnatan, amangan lupalsuotan na tapay deta na balisongsong tibok na. Ala? Magna kayon. Itan gagayem, tinagibusan ti tampok nga istorya itangal daw. Iti pan nakigasangga sa timortal a hero. Dito'y drama Anapauluan. Alipogpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti direksyon Kirby Riliera. Musika Jun Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipogpog!